Tibang sebulan menyeik ne puasa mengkleh-mengkleh lebih god. Menyehaik ne gabung. Yan, wate kata gabung, tadang lembak lebih aman berawai ni perle ngan tunan. Dua rasa kamu sagau. Ya, haik. Tapi puasa 2 orang ke haik, untuk orang lemah ke? Kakak. Nak bersapat je. Tapi ada kata bersapat. Ya, nenek berlai-lai. Ya, man. Jalan puasa orang qada puasa Ramadan beserta sunat Syawal. Adapun sunat Asyura. Ya. Ke kedayau. Kiban teman. Minta ni puselamat draw daripada khilaf. Baik tak bersapat. Yang keaman. Urang pegah hansah tak bersapat. Tak puasa mengkleh-mengkleh. Nyen geke anak muda dia dengku yang pegah sah bersapat. Nyan kah. Padahal yang bersapat je tapi bakal bunga mengkleh nyaina meri agam kah. Yan. Aman bak khilaf. Le dengku pegah hansah sih ka betul ke debunya nyambai hansah. Le dengku yang pegah sah tak gabung menyerta pemengkleh yang lebih agak. Kah kampai nengku bak puasa nyo jelas ilai tidak sama dengan menggabungkan bak semayang. Menyebab semayang sepakat semua ulama hansah tak gabung sunat dengan wajib. Ini sepakat hana khilaf. Yang sajalan semayang sunat lahu beserta saya semayang perlian lahu beserta sunat lahu. Yang hanya hansah. Yang ke hansah sekesunat si bandua hansah. Yang tak. Ini maka boleh ta'in kambu meri. Ya. Adapun bak puasa nyo khilaf. Ada ulama nyokan ulama baca, ulama tulis, ulama yang mujtahid. Ya walaupun mujtahid tarjih, ya ulama untuk akhirin yang menulis kitab-kitab nyo khilaf tentang masalah puasa. Tak gabung qada Ramadan, tak gabung niat qada puasa Ramadan dengan puasa sunat ataupun tak gabung puasa wajib dengan puasa sunat. Puasa wajib itu kaui, yang ka wajib tak gabung dengan sunat. Adapun puasa qada Ramadan wajib jid tak gabung dengan sunat. Nyo dua boh. Pertama hansah. Geki hansah. Lagi bak hansah gabung bak semayang. Yang sama-sama perlai ya. Ya. Nyan onan ke mendeng kabeh kan. Dalam arti on ke bersabal dengan semayang sama-sama perlai berarti menyaidi hansah ino pun hansah. Yang kedua sah. Pendapat yang kedua berbeda dengan bak semayang. Menyaidi wajib menyaidi hanjid. Yan pakan beda antara lain waktu ji beda masa. Yang pertama menyenyo ada puasa 12 jam. Ya, kadang-kadang na urang haik menan. Tapi me semayangnya masa ji hana saban, masa lagi masa semayang. Ji tak pemungkleh. Ya, kemudian atih pegah jid. Timoh lam khilaf. Jid dengan syarat berawai niat perle dengan sunat. Berawai niat perle dengan sunat. Nyen tabina nyen di atas pegah jid. Yang kedua, jid menyakaji barang kapan jid. Jid awai perle, jid awai sunat. Ya, ban. Ka ke kedayau. Kiban teman. Minta ni puselamat draw daripada khilaf. Baik tak bersapat. Yang keaman. Urang pegah hansah tak bersapat. Tak puasa mengkleh-mengkleh. Nyen geke anak muda dia dengku yang pegah sah bersapat. Nyan kah. Padahal yang bersapat je tapi bakal bunga mengkleh nyaina meri agam kah. Yan. Aman bak khilaf. Le dengku pegah hansah sih ka betul ke debunya nyambai hansah. Le dengku yang pegah sah tak gabung menyerta pemengkleh yang lebih agak. Kah kampai nengku
Menyetadang bak pegasah. Nyo kakilah boleh. Nyo pakai le dengan ku pegah hamzah dia. Kupu-kupu yang kemudian le. Ya, tapi ketika kata tadang renan, tadang tiga ru. Kata tadang pegah janji gabung, tadang seketik berselamat kita yang adalah berawai niat wajib dengan sunat. Yang kalau keaman, tapi sampai pegah sah dia aman. Yang pegah sah pun tahu, yang jika kansah kita yang kan, yang keban ku yang kanai le. Menyaik ni pemukleh lebih agak. Ha? Kiban? Yang ke, tapi bunuh pegah ni cok kesimpulan. Yang ke kanan kesimpulan. Kibang kesimpulan menyaik ni puasa mengkleh lebih agak. Menyaik ni gabung. Wate kata gabung, tadang lembak lebih aman berawai ni perle dengan tuntunan. Dua rasa kamu sagau. Hai, tapi puasa 2 orang ke hai, mesti orang lemah ke? Kakak, nak bersapat je. Tapi ada kata bersapat. Nenek perle-le. Man. Jalan puasa orang qada puasa Ramadan beserta sunat Syawal. Adapun sunat Asyura.